یہ فورا کے حل ہے نہیں ہاں صحیح السلام علیکم سنگتا میں شاہر خان اب مری خاص ٹوکا کنگا مرشیات کو ایدہ کندکوٹ علاقہ وڑوا مول خان چکرانی ہوتا کا ایدہ مجالس بھی گئے ایدہ خاص کچاریہ موجود ہیں میر اسرار احمد خان کوسر ایدہ میں وٹا نشتی ہیں یہ مرد ہیں ایدہ فرماشیں چیئرمین وزیر خان ہے ولیداد ہے اور سیٹ امام دین خان فرماشیں دلڑی ہے طالب حسین امیر حمزہ رحم علی نصر الدین نذیر حسین تبریز امیر دین دیدار چیف غلام نبی رمضان قاسم خان ہیبت خان اور محمد بخش بغوار کچاریہ میں موجود ہیں اور محمد عمر مری میں بجیا سنگتاگوں نے سن 2021 سال ششمی مہینہ 26 تاریخ مالشتو مجالسہ کرمو سنگت کچاریہ موجودہ ہر کسیہ میں شاعر وجنتگاں عشقتگاں ہم سنگتاں میں کوڑ لکے سلامہ مرتضی میرا مریا کند دو فرشا مرتضی میرا مریا کند دو شاعر یا فرمائش داتگاں خان ہم مری عرض ترا میٹو کا حصول پر نوا معصوم دستانہ جنبین بیاری کو ہشیں لیکواں معصوم کو لینا لاڑ تو فونا ملائیں تی منا ڈکے ملائیں دست روحا کو مجبور ہیں دلاں منٹ صورتا مٹ نوی معصوم کو آمیں مردماں نئے ماہ کو اس طرح تڑیں نئے مٹ چاندی تنگواں تی بگڑیں گلیں بدن تعمیریں کو سنگ مرمراں تی صورت توہین بھی مکے نواں کمیں گشاں تا گجریا رست گئے چودرشک موراں پارکاں چوکے چمن با سبزڑی ہر پلوے خوشبو زراں تا باغ بھیرا پک گئے تے قیمتی وشیں براں نے بے نصیب گندن ترا تبیے نصیب خوش قسمتا پالاند گپتو چوٹوا تے دواز دھائیں بند تنگواں تا سال آفا رست گئے جیتی چمکداریں پٹاں شمپو صابونہ جدو زلف سیاوڑیاں ششتگاں شمبے پٹاسی گارتی چیڑ زامورا بھیر لڑاں بروان آوارا ہردنے چکمک واجھا لگڑاں چمہ خماریں ریٹریں سریم خدیاں کجلاں ایدتا ہر گرے بیرے رکاتے چم بجلی کرنڈا دیاں بے ہوش بیاں گبھرو جکا ہمودا ہوشکباں جھمبے دلاں قبضہ کنے زورا کو زرزیں طاقتاں مرداں دماغی چکریاں مچی بھیرا پتڑا تئی بونز پلی تنگوے لیٹا دے گئے نیشواں چوک جاند رہانا کوہ سرا چو درکوی تا مائے خان دتان کشکیں بگڑیں برازکنا برشکندگاں کندھار زورا کے رگاں بیگوں گرو کی چیرکاں گوڑنگ ترندیں پیرڑا زوما گتڑکا نرشاں میٹاں شیر و شربتی ٹوکا پتے وشیں زوان تا کندھ دو ٹوکے پرت پاگل کنے زانندگاں تی دیم چہراؤ چمک آشار و زردیں بینگاں رکت تنکیں پوپلیں گٹا گرانڈی دنبگاں تی بوت چومیاں شراب کو چوکگاں نشہ دیں ہسے تی کھوجیں گردنا شیریں سونے لاکٹاں سنگیتی گروڑیں سینگا جیب ٹنگ دا جاڑیں گران جرہ سوادو سکھیں جانت جلشکو کے گلاں ایک کے لباس و فیشنے شیشہ کنگاں جھرمراں دستار اے وننے گھڑی مندری اصل تنگواں پاداں جھریاں زرہری ملتان شہرہ ٹیتگاں سے گلیاں جسے میں بگڑیں تے دست بال آوریشماں پاکیں زمین سونا بھی تے جوزو نرمیں لڑگاں دیماں نکابے بیڑتی پیری رخا خیالہ نگاں تختی دلک قاضی وضائے لکھے قلم و کاغذاں نئے کے وکیلے حاجتیں کار تی ودی مرضی سراں بڑا روحا خیالے یاد کی البا میرا مریا یار کنا گوستا گھڑی دنیام گا تا نمبر موبائل گپتگاں 0333 جنگی لیکواں 42041 نمبر ہمیدہ میلواں بٹن جدو اوکے قدیت داتی کو میرا یا سلام بول بول قدی ورنہ بڑھے تی نام چکا آشکام مرموبتا مجبور تو تی گندگ سکے منا تینا میں میرا کامری سہلی بنا معصوم کنا ہانی پیرا عشق مشاہ مریدی کی جگاں ولدی مریا کند دو داتا کو مردی منگیاں چرتا نوانجا بگڑی کارا خدا وجوان کان سائے کی بیتاں ڈوبرا تا کایاں ضرور گوتا ملا تا اکریں حجب قرات سیمتی حکومہ حاضرہ
بڑدرائی کو ہونانی سرا انجام بلوچی دادگان نیٹا ہما روشات کا خیرہ کو خوشا لیندنا میرا ملوک کے سمبری جر کاٹنے جانا کدان جر لانچرو در کتوے پندھا نمانی نوجوان معصوم لوگا ہاتھ کا نشتو مندرائی جاگہاں ونڈے منٹے اندرا جپٹ کدا منڈا گہاں نیشتی زمین پوجگا چو دست بھانپورا شیر دادگان بیتا ملاقات آپ تی چم ہور ڈولا گوارگاں نیٹا آخیر برداشت اجرالا جدش خوشیندلا نیلو مدار قیامتا شوا داتگاں رندی زمان اقرار پکویں سکون رندہ خدا لاشا نگاں شب چند دو بیتا پدی چیڑی کرو بیا رواں معصوم بختی واجہ سوچار سکیں دانا تیار کتا میرا مرید تی قسمتا جیا دیاں پولو اشارہ حدنی بابو جلال بچنا مرد تمام زانندگیں تی عزتا سنگت کنا وسات خانم شاہرہ پور دور زو لینڈ داستگاں پاکیں خدا رحمہ کنا بشکی منا ڈوہو خطاں رحمت بیاتا مالتے پا کل مسلمان زادگاں سی شہرہ نواں بیار لکھوا اللہ ترامی سوالنا پنچ وقت نوازہ حاضری فرض پڑے گی مومنہ شہرہ حمیدہ بستوں انگال لکھوا 78